Musesia nusio nundu wa kwendea kwithiwa na itu nthini wa kilungu kicha USILI na nienda ukuthocha ingi twendanie imwe tuminie kilungu kila chabikia na kutia lalilika na twende na kunena yulu wa mutalatala wa mediation na tuona wakili wa studio na endi nienda umukulia ni makwani meba alama ilito kutwa wa makewa ayane tama mediation. Okay, basically makwani onde alame kotini no matwawe mediation lakini court ni siasia makwani alama ilete ko mediation nondo we makwani amwa ileto sisia ukethia penda bethina muno kwiandu asuo na makomane bamwe lakini court ni siasia kindu kimwe makwani metawa ma public interest litigation kana makwani alame involve kindu we saithi ya court yatua niki kwa affect yonando matei kwa nini jeu public interest litigation court muno ni asasi ya makwani asuma twawe makwani ma civil nature alame ku involve siendo sia miunda kano dispute maybe no ando mwa engage ya mwa business ando mwesene asuna ange marifa watu mediation makwani ange muno matwawa mediation ni makwadi me ku involve family issues kana family dispute ila masisi ya methia maybe and ano ma family mwe na kindu kila meme ko kitia no kindu mesene yonde na no andu matuye mesene kuma tene ko court ni alito sisi ya makwani tasu ikona andu ama ke kalandi makanena nia ona ne kuma na solution nzeo kuteila tu nayo makwani yangi matwa mediation ni ma succession mama kuskata kiku nondo basically involve andu matiwe na siimo kana mundu na meokite ya mali ko andu ani momese mali kulasie ni momese kila mundu balotwe tasie ni miunda ni momese undu ithewo kana mututiwa wasasia ona mayuka kotini mayuka mpeo mukusanyo pesi indu ila momese na inge itandikwa na itata bwa court ko court ni asasi andu asuma ke kalwe mwe na bandu mateukiana na bandu mena mediator ko ni kwegwa nithia makwani ange pia matwa mediation ni makwani masiana children matters nondo singi mbinge wethia maybe ni mundu mena mundu muka na ni masiye kana na maiba mwe na kana kanwe si niko kekati ku ana andu mena deep understanding together andu asu ithia make kalwande nundu kenda issue no kuya kana undu me kwikalania andu asu make kalwande withia muno court ni ende ya sema the mediation nikenda wese ithia ni megwa na nundu kila kinda akimaana muno nikana ka withia nikatwa kana nikasome thiondu baile kana nikatwa wondo kuyanana na mea kana kuyanana na wendi wa mwana thini wa mediation kana unena ni osuyu kwa tulesende to ya screening imaanisha hata okay kilando no kwelesi about screening kana screening esuye likakuyanana na makwani asuma mediation matwa wa mediation yata na kuya makwani ati lazima mende mafaili yetu kotini yo faili kotini court through its committee kana through alame ba kotini ekwani yonde yu ya failewa kutwikanite ni ile to the screening ni la kuthi kuisia faili yesu umane kwani yu ili hata umanene yao alama skata nite yani no takubisomo kwa metuke na court through maofisa ma court maisisi amone ekwani ni fit for mediation kana team mediation so esu yetwelesia kana court ni siasia court ni siasia makwani alama faili wa courtine na isi wa kuoliku yoneka is it good for mediation or not good for mediation the one good for mediation ikatwa mediation the what good mukewa musilio kawaida the one na issues complex kwa screening ni process yela court esiasie kwani imanekana no jitwawe mediation basically nda kusisio mathangu alama faili itwe no sungio na kila kiende nikenda yamwe lakini twiyo bau kindu kingi kila ndo no kutabia nundu be makwani ange mafaili wetene na saa ingi withia court ndito no mana sindu ingi sioliku yoluwe kwani tifailiete courtine no ninde nguskate to na sete you are fellow businessman
lakini nyene sibe ondutese ne kute kubituka bau ko ona kuta mwene kwani kanata muskatwa no rify kwani ya ku mediation so the court can screen ikasie kwani ya ku mediation kanona akuo kathi courtini ukasia rify we to mediation nikenda nake judge akaje screen yenge ona baile kana imunenga chance sumuthi for mediation ko kiuni cho that is what we call the screening process kwa tueleze wala ni wa mediation undu twayewa no la uku mediator ola ukwatie uwala ni osu undu maende yasia undu maende yasia kwa kube ndikuelezea hata kendo onekete ela mwathi mediation ona mutambite kuthi kendo chambe court ni abingo ye registries nena like yundi rifata ba masako ukathi court ni be registry ila itwa wa file isu cia mediation na ikwani ya kuonenda ina ina namba ingi tazi inenge to number 100 of 2020 ikwani ya kuya twa kwa mediation ni nenga we namba ingi ti sawa sawa na itwa wa registry isu ya mediation ya twa waba uya nengwa namba kendo chambe kila kikawa ni kutabwe kwani mukatabwa you like kenda we na wakili walo katume wa wakili kana inywa la muskatanite mukatabwe kwani uni refer we to mediation na yanengwa na mbenge na muitabwa court niyo saa tweka sa kwa mediator from ila committee ngweye ti sawa kwa uni mukatabwa na mbela kesi yesu inengiwe mukasio kaenge mukatabwa ne refer we to mediation na mediator la munengiwe ti sawa sawa na ke mediator su ose kwani yu ni wosa akamutumia email kana akamukonia simu mukamanana nikenda mwamanana kindu chambe aimwe amuseubye kila kita wa case summary tulikenela ngwe ye case summary akaseu mukaseubya case summary nikenda amumwende amutabye muthenola mukomana ti sawa sawa mwaseubya case summary su ni mwigwa na muthenola mukomana muno ikikomana chambe tukothete okumana okotine mwamno mwambo okomana okotine mukamanana na mukegwa na ende mwigwa ne mukakomania aba na ndikuye ni process munenga we within 60 days you kikalo chambe muno kila mwamba kikalo chambe mwabanga bala mwikala kindu chambe ona muyamba kusila ye kwanika na kuigwa nithia ti sawa sawa mwambe yana kwamba manana ukamanoni wona unu no inda a very formal process kindu chake ile muise ubilangu ye rules of engagement yani mia ondo mu kuendesie kwani yen ti sawa sawa mwase ubya mia ondo mu kuendesie kwani yen mukasioka enge mukamana mukaende ya session isu hata kila mundu akeka ya weba ti sawa sawa aya kindu ngwendo kulilikania nguye mediator ti judge ndamutwi ya kwani yuyen wea wake ukendwa ebau muendesie nikumunenga chance mukamwelesia kila mumu kwenda kana kilo kwenda akaandika akethukia ngaliko cionthe ti sawa sawa kuyana na mia wela mwise ubisie na kila muthena amina kila mweka ni wandika report na itunga kotini moka kikalo kingi akaandika report na ye atoya aitwa kotini kila kikalo mweka ni lazima akaandika ala moka akamanenga chance makaandike sietwa bandu na makasaini nikendo na mama ikasie maibo kuyindao kwethukisio bamwe wea wenu ala muskati kana ala mekwanine ni kuelesia akamutethesia balotethesia akamwiganithia bala mwiganithia withia no kikalo ondu tutona kwikala otikanena ku mediation in the process very open and transparent actually ono kathie mwe wigwa onaku ikwani yaku ni twa egwa ndu kwenda nundu ona wegwa ka point mundu kweta kateka agwo wina right yake ntha moise ngokela cia kuoko ukokilia kuoko ukanengwa mwana ukanena mukethukigwa kila kindu kikaandikwa pe ni waweta yulwa ikwani ithwana namba twasi either makwani mekotini kana mediation process isu na ni makwani yemwe kubika ikwani ya 50 makwani ya masila kuatiania na namba kuyilengi ethani twamine kwani number 1 tukathie kwani number 2 tukathie kwani number 3 kana no mukile mukaye kwani number 30 ni pedha na mutalatala yukila kinda akili usio wa mediation
nondu ndendai complex ma mediator ala mekena actually ne maingi na ndia kwa ati lazima ende wakili actually kila nona kila kwani ya mina kwa locate wa mediation munenga wa mediator immediately a mediator na ingi ona actually ona ne kwa ni elesi atandie elesi ya kuuma sako ainge ne tumia guo na ilobi kila bandu nondu mevo kwa wingi na maikwate ne munota majaji na tamawakili kwa withi ya kile kwani as long as ni ya eto kwa mediation ni anengwa mediator lo kwatia kwa na withi ya ikwani yeye number maybe that ona no yithe lembewa yeye number 1 mediation is in the mituki muno nicho andu me ko encourage wa tu makwani maitu to defy mediation nondu ba umusi ndiko yebe time frame court in actually makwani anangi bana ma 80s 90s kuma to mediation yune madhelu that is one thing advantage of mediation is to mananga wa 2 months 60 days lakini court no mwongela mithenya kenda besi ndo mutieli twase evina ya mediation unena ni oswa ndo imali ya kuigana haile kwikwata yu kila kendo akibo na no kendo kiki ka kwa maundu maingi ni munenga wa opportunity ondu wasia muigane mukaya makuigana kila kibo mediator ndiagu ya kila muthenya kila mwana na no andika report na itonga na itonga report yesu kula kwa ile mwae makuigana mediator no andika report yesu na itwa ya the deputy registrar kana magistrate aimwe andwa ni maemiwe ni kuigana report yesu ni tonga wa kotine na yatongwa kotine certify wa kana andwa sinu maema kuigana kwou pama nikiondo batona ekwa muno etwa ni tonga wa kotine nge yethukiwe kawaida benda bailu na ibetha ku appeal mediation okay as long as muine egwana ekwani yetonga wa kotini yende kwa kawaida lakini mukenda ni mwegwana mukenda yune mwegwana kila cha ile definitely by right of appeal nondo ngweye ti judge kana ti mediator wa mudisaidia ekwani yenu ninywe mwe decide ekwani ye kwa as long as nimpe na decision ya mekiwa esu ne yo final yenda iliu no la wiba mathiala mokana siana mediation kila wa ile tomana ni free kwa parties paike ndume wa maibe nondo ni maevie kwani ye kwete kotine na kotini etikile na nondo ni maevie fees wakati usu mediation it's free of charge it's free of charge mwaka kwegwa na siekalo sieni chao maybe omwithoe kachai kenu ka lunch kenu that is according to you lakini mediator otinyo mumwiba mediator aiba wa court aiba wa court ni ayika weyosu ni mubea na indi nona masama the landisikana we nondongi wa kuongela yulu wa topic jitu muthenyani wa umundi ondumini ande tu ya mudia kwa musiaisia pepe kindu ngwenda kuongela kuhusu kwa mediation kindu ki maana muno kila kiki ka mediation yathela twasi ni twenda na session ya mediation na nitwa meka na itwa bikia muthia kindu kila kindu akichambe muno ni kana mediator no se ubasia mediation report ti sawa sawa ya kila cheki ka nondu kwehili twauma bau asebia report yenu twa kotine kenda koti isu ni ya koti yetheo akatwa lower court kenda ni olo kwa DR aka certify report isu kana certificate of completion asebia certificate of completion ni basio kaengi mediator akasebia kenda ni mwegwa na mediation agreement ondo je hili yani andu ni megwa na ke yunda nota uo twikana ni uo verdict ye kwani akasebia report yesu ni twawe ka adopt wa kotine na ya adopt wa kotine eitwika niyo judgment ya court oyethi yake une wotwi na kila mundu ni wailite kwenda ni ondo tuisu aweta kendo akiliu ni mubea ndeto ya mudia kwa musesia na alama tonya ndo kupikia matonyo kupikia ata ndeto ya mudia kwa musesia ni kana nitukumwe encourage muno mukae kotine na muona makwani omen mutona kwikala nthi mukama solve
muketikila makathi through mediation nondu though it's a new process kana andu ingi maino twika wayo nike kutethecia muno kusila makwani kwa mituki na nziela ya ile nela andu make otua mea ni mundu wonthe okwenda tukwata ni kwatia na mwiye neta Benjamin Chalo na ninye managing partner obisi wita wa Chalo Moy and Company Advocates obisi wito la munene we ba musieni wa Masako lelo ni wita wa Mwatu wa Ngoma Road lelo suni lelo umete pa ordinaivers wendete kotini utanabika kotini o bandu bakube na hoteli wita wa Boma obisi wito we ba ula wa Masako no tukwatie pia tuyo obisi ngaliko cia wote namba ya simu yakwa ni 0727 588 651 kana na otumie 0739 977 294 ni asanti na ni muvya muno nundu wa kwithiwa naito na indi musaisa abo ni botubika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi ngiutungia muvya nundu wa kusakua kwendania naito. Nyenetwa Faith Mackenzie wa Mutunga tukakumana ingi chumwani ichukite Tiwanesa.